Ngithanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni mbukeli. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngikuphathele kamathiza omkhokha izinto nje okumele ke silindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. Ngizoqala ke la ngendaba ke thinta ukudlula emhlabeni kwakhe uSabelo. So kumathiza baveza ukuthi ke kuzoba bhlungu for ungema njengoba ke zobelahlekelwe indodana yakhe uzobeke ephitheni ikhanda ecela khona ukuthi ke beyivuse. Baphinde baveza ukuthi ke ibandla laSiphamandla nebandla lakhe ke lapha uKhulekani bazobeke besolana bodwa mayelana ke nokudlula emhlabeni kwakhe ke uSabelo. Babeke sebeveza ukuthi ke uKhulekani benaye kuSiphamandla bazothola amaphepha aqhamuka enkantolo athinta ke ukufa kwakhe uSabelo. Bazobeke bengabasolwa njengoba ke bezobe bethinteka ekufeni kwakhe uSabelo and kuzobe ngacacanga kahle ukuthi ke kahle kahle kwenzakaleni kuyena kuSabelo ubani kahle kahle umbulele. Ngidlule ngilapha kuManzimande baveza ukuthi ke uManzimande uzothatha ke isinqumo sokuthi eyentabeni eyothandaza mayelana nezinkinga ezibakhungethe eziholela ukuthi ke kuphume umphefumulo. Baphinde baveza ukuthi ke uManzimande uzohlangana namadodana akhe uSiphamandla naye ke lapha uKhulekani ukuthi ke belungise izinto kodwa ke kuzoba nzima. Babeke sebeveza ukuthi ke uManzimande uzophinda ke futhi ethathe isinqumo sokuthi akadli uyafasta up until amadodana akhe alungisa izinto. Inkinga lapha kwaMthembu nokungadli kwakhe kuManzimande kuzomenza ukuthi ke bebuthakathaka and ke uMabusi benaye ke lapha nokubonga bazozama ukuthi ke bemenze adle lapha uManzimande kodwa ke kuzoba nzima. Ngidlule ngilapha kuGabisile baveza ukuthi ke uGabisile uzobeka ephathi ke kabi and futhi ke uzobeka ekhathazekile mayelana nokudlula ke emhlabeni kwakhe ke uSabelo. Baphinde baveza ukuthi ke uGabisile uzobhonda ke noNgema njengoba ke bezobe belahlekelwe. Babeke sebeveza ukuthi ke uGabisile uzohlanganisa ke amatshitshi asesontweni mayelana ke nokuhlonipha ukudlula ke emhlabeni kwaSabelo. Ngidlule ngilapha kuNdlovu baveza ukuthi ke uNdlovu uzozama ukuthi ke bhekise yonke into ethinta ke ukufa kwakhe uSabelo kumadoda omkhandlu asebandleni likaSiphamandla. Uzobabiza ngababulali uzobathembisa khona ukuthi ke uzobaceba emaphoyiseni ukuthi ke yibona ababulale uSabelo. Ngapha esayidini umfazi wakhe kuNdlovu uKamadondo uzobeka esola yena uNdlovu ngokufa kwakhe uSabelo. Aphela lapha ke mbukela amathiza kuleli viki ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ngicela ke mbukela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazibongela.